kandi agwa kintu twabasa kuba take press conference eji no kubanjura kugira ngo tuza kubantuja kuze myaka 10 eyi Western Uganda Film Producers Association eyikize kandi no kubamanyisa ngo ipe nkabakozi ba film tushaziremo kujya mu celebrating emyaka eji 10 twahisa tukutongoza ekibinda cyito officially kandi tukutongoza sako yitu eyaitwa Western Uganda Film Makers Sako kandi ubwo twitongoza mu dempaka zituzo kubaza Western Uganda Film Award Gala eyo kubaza mwene mulanga kunaba ninyenda kutera noko kushaba government aba bantu bona abariyaha n'abakozi ba film and out there ahari abakozi ba film abandi benji twine aba members ningashi groups ezikwinganangana groups 98 mbwenu murimo abazani murimo abakwata kamera twine ba editors n'abandi koka film ekine challenge nti government tekugireba mu nkenta asa ningashi ankeri kubasa kutunga ndanga Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Bandishite rango mwana rango moyo kwera Baniyo mwisho bawe Abwa Western Uganda Film Awards Western Uganda Film Producers Association abukiguraho banka yitu ya Sako yitu bani watwembera umuroncheji yone turakore tukora bukurisizina gawe Yesu Kristo kama witu amen tuza kutandikira gumza moyo yanjure tugere bati tumanya amazina gitu n'ikikora amazina nyitwa Kamukama Medadi ninye chairman wa disciplinary committee aba IFPA amazina Mbumza Emmanuel vice chairperson disciplinary committee Western Uganda Film Producers Association mazina maitano Sijo Wycliffe the producer and in the Kura region coordinator amazina ninye Asere Joan ninye publicity secretary ningashi wa communication amazina ni Best John Fred kandi coordinator wa Bureta Bushenyi Western Uganda Film Producers Association amazina ganjye mbanyita Kamugisha William Western Producers Association inkora nk'umuntu wagitandikiraho kandi umuguzi Mzina Katabazi George kandi president wa Western Uganda Film Producers Association amazina ndera Bentu n'amasiko ninye ndokora ibikorwa mu Western Uganda Film Producers Association narumo rumorche wa director productions amazina nibaguma ano Western Uganda Film Producers Association inkoranga chief coordinator wa region zone amazina Lerita the actress Ingashi Mzani wow Omufuka I'm a member abona n'abanyamahuri n'iboli twaye yanjye twaye Nonga amazina Katabazi George president Western Uganda Film Producers Association ni mtwaro mshamuno muhango kubakira members from the press stakeholders filmmakers partners na friends of the artist batiyo mwaseba kurungi mwebare kwija so munyikereze mbakire mwena on press conference yitu ya Western Uganda Film Producers Association kandi agwa kintu twabasa kuba take press conference eji
no kubanjurira kugira ngo tuza tujaguze myaka 10 iyi Western Uganda Film Producers Association eyikize kandi no kubamanyisa ngo ipe nk'abakozi ba filmu tushaziremo kugira ngo celebrating emyaka 10 twahisa tukutongoza ikibiina cyito officially kandi tukutongoza sako yitu eyaitwa Western Uganda Film Makers Sako kandi ubwo twitongoza mu dempaka zo kubanza Western Uganda Film Award Gala eyo kubanza so nimbakira kandi nibinje bituraganire nimwe mwebare muno. Okay, webare munonga cha basoro. Masimamuta abakiriye mu press conference yo kubanza ikibiina cya Western Uganda Film Producers Association ngenda kubahamuza ngo kurugero celebrating imyaka 10 n'eki tushazere muto atekaho festival yo kubanza ya filmuzi ningashi tuzo mpaka tukahaya no mu filmuzi kandi abantu abakora filmuzi bakabasa kugera bayihangura ka awards kandi utekateka umutekateka kuna award gala night yo kubanza 13 yo 12 mu mwaka wa 2015 then submitting a film zitu ichi aha email submitting and kolesa email no sindika link ya film yawe aha mail yiti ya ufa then wasakuza mu festival ni wasakuza kuba nominated. Nawe Benti n'amasiko abagizi b'itu kandi abarezi b'itu twabakira hano ya abanyaka y'ufupa Western Uganda Film Producers yamara tushaziremo okutekaho banka ninga sako yitwesire fupa sako ajifupa sako eja kuba netamburaje n'abantu abihandikise na fupa kandi kwitendera yihanga ryona fupa sako neza kuba nerwa sako yihanga ryona aha kwa region ya Western cyo tugetire fupa sako kandi gineza kuba nefatiraho ba producers hamwe n'abazani okwehora yo sente kandi bakabikayo batyo bakabasa kurakora webare muno kandi niwe webare umwami kamugisha n'abakira mwena abareba bitu kandi n'abahurikiza nimwe bareba barebe we kagamuca watandikire ikibineki n'abagenzi bandi bari musigiri na mushana nshemerwa munonga okureba ebizuma ebiri kubasha kubanirana akuba ukutwatandikire two tukiri batandike kibina cyakuzamu hatwatekaho no kongera gusako shemeza munonga ukureba umuntu yongeraho akuba yongeraho 10 kongera yigana utekateko miso hazaho miliyoni nahabwejo mutugambira imwe mwe n'abarebi kandi abahurikiza abari kubasa mwize mutwegiteho tuyongere ukanya ibisa itarantazi ezkwatira film okuzana ebegita hamwe okumanya okhabura nano kwegisa ahabwe mitwarize yo kunyankore ihanga Uganda tubakira omwibikiro lito naro mukundano lito naro mukigenda kitu kikwetwa ufupa ni masa Western Uganda Film Production Association mwena mwize ntubakira amen. All right. Amazina bayita Mr. Wycliffe producer Western Uganda Film Producers kandi umwe abakoretinga district
So abo muramo kwitwa how kwa university yetu y'imyaka 10 tinabona na odagara so na ninyeta abantu kama company institution zona izakoza kutupatizaho ngo mukuru gwabaho so tumize batebene supporting tukore abantu mwe bali munonga kwija amazina ndi Joanna abaufupa ninye publicity secretary ninye ndi kugambira ekikombe kitu ekya Western Uganda Film Producers Association mbwenu mulanga kunaba ninyenda kutera noko kushaba government aba bantu bona abali aha n'abakozi ba film and out there ahari abakozi ba film abandi benji twine aba members ningashi groups ezikwenganangana groups 98 mbwenu murimo abazani murimo abakwata kamera twine ba editors n'abandi koka film ekine challenge nti government tekugireba mu nkenta asa ningashi ankeri kubasa kutunga nganga film nerebwa nkomuzano buzano konka team and making business so twashaba government ebase kureba film nka ekintu ekikubasa kutungura ihanga nka mahanga gandi like Nigeria and film is one of the sectors that are bringing in money so government eturebe kaba Western twine film hub twine cameras nungi twine kitwine basically so twabantu shaba tukutongoza emyaka yitu 8 yitu amara omu film anka ufupa twabantu shaba government ekigombe kye kirebe ebebo na support ya cheese webara mnonga maybe abantu abakwikizibwa bejumbura umufero mugara yitu ingaso Western Uganda Film Festival nabo bona abakozi ba film aba registered n'ekibina kitu cha Western Uganda Film Producers Association producer we na registered na chezi bakora submitting a film niyo kandi akabasa kusomu paka akabasa no kwera ngoda kawadiye bari munonga ni kwamizanti film ya Western Uganda ategya local TVs ezitwi no mu Western Uganda I know abine mu platform ezo streaming live kaba Mukiga TV abankole media no shanga abana bitu bakushokesinga emirimo yabo kandi tukuza ground aha byo mwena amanyangu film hati nayo nicyo kureberaho tukora shows ha ground abantu bija batuhagera bonje no kutwamani ngo mbakonde bintu gitu nicyo tusharire mutukagira ngo mwatukundira ha ground mukarebe mizano yitu mukajikunda reka tushare mu turonking officially tubete muthomuzizi mubase kutwatera ahaburemezo mu butwine ngecyo kureberaho abantu bitu bakora bakora films zikutambura amahanga kandi nkize kumase ngo twine mu producer witu aho kurwo mu Western Uganda abaze kuturetera international award teka mazire bibiri meaning Western Uganda turonto rwo mu level turimo tukuzanka he omundiju abana bitabo kureba they are award winners mu Uganda Film Festival so meaning hati film nayo mu Western Uganda nento kureba nka business nkendijo kumukureba za medicine business so tubase kuruga yoko munda yoko nyuma twayereka murange siyona ngo nituturunka abakozi ba film kandi abantu riyale ni batumanya ni batukunda koreka ntubashaba ngo bije batwatro muronki itebiri yabiri 10 so le muronki itu yabiri 13 babase kuja kutwatiraho bashemererwe nitwe barebe talents zitwine babase no kutuyamba mu abintu bitari bimwe twine mukakizibu cya sound tana tino kukiga mu biso da camera sound equipment mu Western Uganda kitire cyari challenge camera zo tuzinde lights ningashi amatagu tukoze mu film production zit cyari challenge muno so kuba kutwatira mu bintu bimwe tubasa kwija gukora na Western Uganda ushange mu kugira ngo hatube twine film emwe basa kuturita international award every year tube twine film ezo representing Uganda zo kugo mu Western Uganda zo kuzo mahanga gandi we bari muno wow ogomaka we bari munonga Western Uganda Film Producer Association eri affiliated Uganda Film
Uganda Federation of Movie Industry kandi eri affiliated UCC kandi eri affiliated on Ministry of Gender, Labour and Social Development. So akasente akakukugayo bakatuhereza terms and conditions zako itwenka association account yitu barije kuterezayo obuyambe buturabashabi kure kandi benda nko kutweterine tube twine sako tubase kutunga government support era ntwa uro mugambi yagamba ngo Western Uganda film makers sako already has in existence tugiye tushaba nguje government eji ngo kubatishabire proposal twazikizeyo nitubase kugira kutitafari rabase kwimusa film mu Western Uganda babere mu nanyenda kongera kumanyisa abakozi ba film bagenda kwejumbira Western Uganda Film Awards kugira ngo ni awards zonka twakwati na master classes shanga ngwechi wabo takumanya ubasa kwijana cyono cengera mu during the course abantu bakwati ni 1 week ya film gala kumanyisa ngo ebire byo kubanza twakwati byo master classes kusoma editing, kusoma sound, kusoma kwata kamera yona twakwati byino nabyo so mwene nshabangu ubwena kuteka kujango akubarabura mu film natakagira atakawa masiko amanyengu nawe nabasa kwijana jeshe ayonderaho amuzeya akore film ya abase nabo kweyondera kargana rengo wa Western region kaza rengo wa national dene chindi ntumayisa abantu bona abanyayuganda mwene muri ensonda nesonda event ya Western Uganda Film Producers Association ne yabusha 100% for free so tarokushashura cyangwa niyetereze kandi twabasize kuba ntose twalinga umwanya guturaje gukora memikoro YouTube Las Vegas eri neshanga hano za ni bypass noho tuyije kushemira goro nakoro tubeta mwene mubaze kuyija kuba nitwe nitwe tujaguze film ya Western Uganda ubwo twabantu tukimusa ije ngwe crossing amahanga gandi na talent nigashikare cha Western Uganda yabase kumanywa abantu bone nonga ntija kuba kujya kwezi kwa December 2013 tugyaba byoro na kurorwa mukaka so nibwo turasibe tushemerigwe celebrating a film aba Western Uganda nani shaba abubona abaraturere n'abaratukorere babase kura kazuba barete kwataruko narisi akasente ko guteka umustabo cya ufupa nashi Western Uganda Film Association kugira ngo nabo bize begita haritwe bazo mu pakezi bize bege kandi bamanye tweyembero mwisho kama kumeni muko yanjura of course kanye watandikire kintu cyo webare kutubuza kandi webare kugambira nango kubisya n'ikirungi nkanye amakagamba kana maze kwegita na bagenzi banje namanyo kwata kamera ubwa hadi director producer the editor echo habo kwegita no kumanyo kutambara no kuzomisha muyona iyi government iyo shirinekeza nanga netwara mu base kureba ngo nanye TV yabasha kwakira imizano yanje yatambura abantu badireba n'amahanga gandi nimpamya abakomba kwata najigamba ninjira ni mutimanya nanga njigamba kare mwe bari munonga kimwe turahendera nanyenda kumanya so mu nzu yanaenda kubasa kurinda narabira mu mitenereke if someone wants to support you muza kushomena mbese muza kora webare munonga kandi wingereze tero muranga government bodies, corporate sponsors, education institutions na media partners mbasa kurweyo tujoininge mujoining Western Uganda ebase kuga grassroots to global stage anima isachi ninyeta bona okumango inecho kubatsa kwatira umukozi wa filmu embuzi ya filmu oli businessman oli omushubuzi oli in institution yo kwenda yo ineyona ijo twatireho tubase kuba nitwika ha level ndijo kabakozi ba filmu otwanti musa talent ya Western Uganda hamwe na culture kandi ogwo kwenda kutobuyambi twine namba zesimu zo kwasa kutwikiraho
ya treasurer ya chairman kandi yone twine bank account ya association yo kubasa kurajyaho sponsorship yawe ninga shina sako yitu kubasa kutwikirira kubasa supportinga inamba niza kuzigaba cyahita kwenda amateka kugira ngo abantu bagere ki bongere kuzimanya we bari mu okay nyoweka actress tungire kintu cy'amani ufata kuka kugira ngo ugire passion niza kuzase acting kigenda beyond that kana unyokisha just nyine passion konkande batureta trainings umanya chenyine cyo kuza acting right now nyoni ni shoma cine arts script writing isindashina shizenda kumanya hona busha konka mu gaining skills ndiyo ninyega munonga nizo mutitabo mpandika ikintu cyo kugwerera ngo na gwera wapani it is more than this njere trainings now ni mangu actress wenyine very soon izakwa nitunga certificate zanje aba ufuba n'ibindi byinshi aba time ndabiyondere kumwe bari munonga nshangwa umurembo gwambara site aha street bakweta bakuta street echombe ko numbara shopping market umuntu twine regional office kandi ufupa ine sub regions which is Kigezi, Bwenzori, Toro na Bunyoro. So ejo area izo na twine mu abakozi ba film abakwegitira mu amre yitu ya Western Uganda Film Producers Association. Right. Maybe utonto ya ufupa mazina ni bya Mugisha Robert kandi umukozi wa film umuhandiki producer director kandi na executive director wa Google Films groupe ikora film kandi member wa ufupa so as a watu wana closing remarks achievement endizo eyukupa ezire abo kushanga ngo entasa yitu neberi nje kurabiro mu katare ka filmu no hayitamire tukagira ngo tutekeho esente zitura argument rundanda tubike bursande rujo tuse esente zitukushoroza azitukubasa kwehora tukabasa kuhereza producer akakora film obombugwe na government ekwisine tuyambaho okuba tugambira bahereze tutebekanisiza kasete akakubasa kwiza kuzomu associate sako ya association kwenu ni kimwe abitushyikireho imyaka y'ikikume yitwamara kandi cyabire kiryahanze munonga niho ndwetera abantu mwena abakozi ba movies abazani umuntu wena arikumangu no kwata entertainment no basa kwikirizwa okwijja kujoininga sako okabasa okugera kiwayombeka aha mu ngoro kubarasa tugwa beno abantu mwena bitubashaba ngo ebiro 13 mwije omukoro kandi babwezi abarukumukunda abarukwenda kutukwateraho abanyamahurre mwena buri omu murimo gwaro gukora abanyadini buri muntu wena aije abenitwe kutongoza ikibina kitu cy'abakozi ba filmu twine abakozi ba filmu bona muri kumanya na mutakumanya bona tubino mu kibinomu bweno nishabangu buri muntu wena abashubuzi kandi mwena nabeta murebe cyengo mwija twabasa kutongoza ikibina nacyo kibase gukora imirimo yacyo mu butongore bari munonga ani twenderane sha Ruhanga tata ruhanga mwana ruhanga muturupera sima ntwebaza arukureta kurundi ariko umwanya abo kwiza kondeka ikibina cy'ikufa cyo kwita Uganda Film Productions Association bwe ntata tukongera kushaba utwo biyambi utwamani utwa ukwezi utase kumenya kandi byo twatisiza habyo yona insurance gete abimba bazawe n'amani gawe yona twashaba kurabira mu izina y'Imana wa Yesu Kristo
Kore Media niyo yonka yo kushangaho ebirungi nk'ebyo. Lwaki Kore Media? Kore